Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna, zuekin. Senideok, aitorritzan humiltasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jaiko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala. Ezintzara. Egin ezagun odoi. Jaiko jauna, zugatik dugu askatasuna eta salvamena. Entzu gure otoitzak eta zure semearen odolaz salbatu gaituzun ezkero, egizuzu gandik bizi gaitezela eta zu garraki dezagula beti ere gozoriona. Jesu Kristo gure jaunaren batez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta lege bizi baita, izaldi eta izaldietan. Amen. Apostoloen eginetatik. Egun haietan Paulo ofizinako Antiokiara etorri zenari honera ziren sinagogan. Benideo, Abranen ondoreko eta jangoikoaren bidur zainatenok. Zuek bidali zituen txaldamen iz hau, Jerusalentarrek eta hienek agintariek ez zuten onartu Jesus. Ez zituzten ulertu larun bateko irakurtzen zidan profeten esanak, baina bete egin zituzten. Ura eriotzara eramanez, eta eriotza bereziz zuenik ezertxo ere aurkitu gabe. Ura hiltzeko eskatu zion Pilatoi, eta artiburuz aditzitako guztia bete zirenean, abetik eratxi zuten eta hilobian sartu. Baina kargoikoak biztu egin zuen, hilen artetik eta arrekin Galileatik Jerusalena igo zirenei egun askotan agertu zizaien, hoien dira orain betaren testigu herriaren aurrean. Guk berriz hau adierazten dizugu. Gure gurasoei egindako agintzari jardukoak gure senideei bete digula. Piztu egin baitu Jesusek abada hori datzia bigarren samoa. Nere seme zerazu, ni zaitu gaur zu sortu. Jauna esana. Piztu da Kristo.
esaldi honek, gaurko evangelioan entzun dugun esaldi honek, oso oihartzun handia izan du. Esan genezake, Jesusek gauza asko esan zituen eta denak dira oso baliotsuak. Jainkoaren hitza baitira. Baina zenbait esaldi geratu dira modu berezi batean oso esaldi bertsuak direlako edo halako sintesi sako bat egiten direlako. Y esta frase que hemos escuchado de Jesús le dijo cuando le preguntó Tomás, está hablando Jesús, que de la fe, de la vida eterna, iré a prepararos un sitio y cuando esté preparado vendré a buscaros, porque quiero que donde esté yo también estéis vosotros. Todo esto, lo que les está diciendo Jesús, es sobre la vida eterna. Y les dice, ya sabéis el camino para el lugar donde yo soy, por donde yo voy. Y Tomás, con mucha, vamos a decir, inocencia, le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Él le pregunta de esta manera a Tomás, que yo creo que es, aparte de cuando él no creyó y todo eso después de la resurrección, yo creo que es el único momento en el que aparece así en primera persona el apóstol Tomás. Y Jesús le responde esta frase tan importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Digamos, es una frase que aparece en tantísimas imágenes de Jesús, que aparece señalando, por ejemplo, un evangelio o lo que sea, y en tantas ocasiones esta frase es la escogida para poner como una frase muy significativa de Jesús, que nos habla de quién es, de su personalidad, de su identidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, en Jesús encontramos el camino para seguir adelante que necesitamos conocer, algo esencial. Saber el camino es algo que necesitamos, y nosotros en nuestra vida, qué hacer, por dónde ir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Jesús es ese camino y nos quiere dar esa luz para poder ver lo que somos, dónde estamos, hacia dónde tenemos que ir. En Él encontramos el camino. Y además encontramos el camino en Jesús, y Jesús es el camino porque se ha hecho hombre como nosotros, se ha hecho humano. Es decir, el hecho de ser humano, de haber vivido las mismas experiencias que podemos tener nosotros, en todo igual, menos en el pecado, se hace a Jesús muy cercano a nosotros y es un camino y un ejemplo a imitar. Por otro lado, nos dice que es la verdad con mayúscula, digamos, eso ya es en cuanto que es Dios. Y esa verdad que necesitamos nosotros también saber de quiénes somos también nosotros, no solamente Él. Y necesitamos durante nuestro paso por este mundo encontrar la verdad. Digamos que el hecho de vivir sin pensar en la verdad, como si fuese todo una casualidad sin ningún sentido de la vida, eso hace perder muchísimo, digamos, y nos hace estar como no sabiendo hacia dónde tenemos que ir, como perdidos. Y finalmente nos dice que Él es la vida. La vida, tanto en este mundo como la vida eterna. Digamos que el contexto en el que se da esta conversación es ese contexto de la vida eterna. Nosotros, que la vida humana la tenemos que estimar profundamente como un gran regalo de Dios, no podemos olvidar que es limitado el tiempo que tenemos en este mundo y no podemos prescindir de esa perspectiva eterna. Una perspectiva que no nos tiene que llevar de ninguna manera a olvidarnos de la importancia que tiene la vida de este mundo, sino que tenemos que ver cómo están estrechamente vinculadas, pero sabiendo que el destino final es esa otra vida eterna. Eskatzen dugu bada Jesusi, guk beti aitor dezagula bera, gure bide, gure egi eta gure bizi bezala.
Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu gure eta santu garriaren alde, Leo Amadaurrenaren alde, jainkoak bere grazia, bere indarra, bere argia, eman dezaizkion, eskadezaiogun jaunari. Gure indakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko mezasantua bereziki, Miguel Arrazti Ozena jauna bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan, eskadezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizu eskaria Jesu Kristo jaunari. Pekatua eta heriotza ez durik, berak garritu du kontatuta zegoen guztia, eta berarengan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko Josez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingelu guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta ezagun nahi Itun garri eta betiko garen hola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere horretari. Hau da sinismenaren misterioa.
gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin nahi izala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure begiza. Eramazu gaitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna biztegi txarrepenean joakigan gure sendeak eta hildako guztiak, bereziki Miguel, arritzazu zure orpegiaren argitan. Erruki zakizkitu horren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoiko Nama Maria Doatsuarekin. Apostolu santu egin eta agizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita Jangoiko alduz ditun hori Espiritu Santu barekin batean oso eta egin guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzaileak aginduta erakutsiak garaituz, bildur gabe esan dezagun. Betiko zurionen itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esanala apostoluen pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinitximenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaio zure Elizaren pakea eman batasuna. Errege bizi ezerak izaldi eta izaldietan. Jauna pakea beti zuekin. Zuen pakea. Jangoiko, zure bezala zuzuko bezako errotik jauna. Jangoiko, zure bezala zuzuko bezako errotik jauna.
lagun odoi. Zaino beti zure maitasunaz gauna, salbatu dituzunak, eta zure semearen ekaldiak erosi dituenak, haren piztuerak oso ditzala, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, berinka zaintzat eta jainko guztiradunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Regina Celi, Ongi, hemen txez,